Ok, díomh carja tá súla go go siú mai. Tá muid ag bugad a rá leis an aimsir mar tá muid géirí an ceacht, ní an ceacht ach an cabbail seo a chréichnú so le dúnan an scoil an seachtain se cogan so bé mé ag bugad rá inniu. Mar sin feici ar leathnach 128 128 agus bé muid ag léamh an dá léamh tuiscintán sin agus tá ceisna chur le chéile gom ar an bhform seo cópta. So le texta hain cáil a lína ag fechant nó cadhfuil a lína ag fechant ar an telefís. Cé léhí a bhfuil mami ag tastal agus cáhfuil siad ag dul. Má tá aimsir go donna chuna sa tastalíonn siad. An sin an dara text is fiúna breigach agus sin send agus submit. So tá sin ar fad an sin agus tána text an sin dar nói. So rock muid seach chuig an leir. So zum léan sú erst. So it does a bar tá an bhórt chats. So seo cúpla focail tábhachtach. So tá der Wetter bericht, actually rock muid seach now. Share foot na how much, huh? So der Wetterbericht oder die Wettervorhersage. Not in Dermot. Le coacle find shan inchkin don focal derry. So se count shot it's bericht. August count shot it's on vorhersage. Ach Wetter shin focal nodruk, das Wetter, I know. So it's der Bericht, die Vorhersage. So it's der Wetterbericht oder die Wettervorhersage. Agus an da rud sin cilíonn siad réamhásnéis na haimsre. So sin an réamhásnéis na haimsre. Sios an seo tá an legan firinchcanach agus an legan buninchcanach. Don duine atá ag labhart linn, so sin an der Wetter frosh oder die Wetter fi. So sin an fear na haimsre agus sin ban na haimsre. So Wetter frosh oder Wetter fi. Fear nu ban na haimsre. An sin tá an unwetter na rinne mar an focail sin hana féin, sin an storm. Agus an sin an frása laut Wetterbericht. So sin de réir réamhásnéis na haimsre. Agus tá laut an tábhachtach, agus tágann sé suas beag na gach blians na scrúdaithe stáit, mar dearn sé laut text nó laut téalar, so de réir an text nó de réir an scéalaí, agus just cilíonn sé de réir, so tá sé tábhachtach bhfuil is a gcuibh cad is bríle laut. So es féidir den é seo a léamh. So, Alana, machst du bitte den Fernseher an, so sin anmachen, so sin cur rud éigen ar siúl, und schalte auf CDF. So Alana, cur an telefís, Fernseher, cur an telefís ar siúl agus cur CDF ar le dahol. Ach Mama, ich schaue gerade einen guten Film. So gerade sin díreach anis. So tam díreach anis ag fechant ar scan an ma. Das dauert nicht lange. So dauern sin war ama. So ní warhí sé mór an am. So ní warhí sé fada. So tá sé rád be méid díreach 3 second. Like, you know, an rud a deran verdishtí agus an sin is bré gomlá é. Tá is a cú, tá is a gut ach fós deran siad é. Tá is a gut nar iran siad an chlór a ahrú. Go méid siad an sin don nuacht don or an clig omlan. But sure, it's féidir libh se an trid sin áhrid. So das dauert nicht lange, die tóga sé mór an am in á riir. Ich will nur den Wetterbericht für morgen sehen. Tá mé géirí an chlór réamhásnéis na haimsre a eáil do mágin, morgen. Morgen sin an mágin, nu a mórach ag bra ar an coex. Ich fahre mit Tante Gisela, so tám ag taistal le an sin Gisela, nach Kassel. Now, fecinn sibh Kassel tá sé isteach an sin I Lorna Garman. So tám ag dul go Kassel. Wenn das Wetter schlecht ist, fahren wir lieber mit dem Zug als mit dem Auto. So fecker Struktur. Wenn das Wetter schlecht ist. So an cuid leis an bhein cur sé an bríthar chuig an deireadh. Now, ní arnamid an rial seo freisin ag tosúla sin, and you know what? Níl muid I denmh sin iniu, san habi bóra, just glach leis go bhfuil sé ag gceart. But look fecker an bhein an ist codí an deireadh, cos tá an bhein ag obair leis an cuid seo den abart.
So, wenn das Wetter schlecht ist, fahren wir lieber mit dem Zug als mit dem Auto. Berlin do leis an Zug in und leis an Auto. Alles klar. Na, komm schon. Tegum, komm on, Tarstark. Oh je, da sieht es ganz schlecht aus. So aussehen, dann komme fecken sche Anna. Well, gut done, fecken sche gut done. Ich reserviere also 2 Plätze im Zug. So reservieren schon in Orov. 2 Tisgriff, 1, 2, 3 und Plätze schon 8. So kann ich mir gar 8 in Orov an Train. Gute Idee. Und jetzt darf ich zurückschalten. Swinef ma agus anish. Darf ich so let gehen. Cad. Und cadagum zurückschalten. So zurückschen dulshir. Agus schalten schon Kasse. So anish. Und will cadagum ahrurash. Ja, danke Liebling. So Liebling schon just an Fras Jarfach. The Bl2 nu dinne atá an congrachta. So sin as gweud gino a store nu a chrí, nar daran de wam ihoa a chrí nu ihoa store. Sin as rod Liebling. So sin an piece of sin dus na céad bart ceistna. Now, an darcam. Wetter.de. So Regenradar und mehr kostenlos für iOS und Android. So Regenradar, so sin Radar báistí. Agus mehr kostenlos für iOS. So, stundengenau. So, stundengenau. So, sin genau sin cínse, nu sa cásio cílín sé is déní. So, tá sé an ólas is déní gach ór. So, stundengenau. Stoilm gohfuil sé tá sé de gra cílín sé go bhfuil sé ag denmh athnuachan gach ór an clic. So gach ór bíonn sé deanta a rís, so tá sé suas chun dáta. It's an vorhersaga an réimhásnéis for Europa do Europe. 15 tag Vorschau. So Vorschau sin an Tor TUAR, sin an prediction as Berle. So it's on Tor Kujig Law für die ganze Welt. Dann down umlan. Ni lys gan kein fagar hu me sus gun yaki me sus. Individuelle Wetterprofil. So ta profil na heimschre ein rach individuelle. Now Grillwetter, ein Grillchen Barbecue, so I'm sure barbecue. Pollenwetter, I'm sure mit Pollen. Badewetter, I'm sure mit Bade, so Baden hat das Linsnav und Snav. Und Erkaltungswetter, so Erkaltung, schon an Schleudern. Animierte Hintergründe zeigen das aktuelle Wetter. So Hintergrund schon cooler, agus animierte schon Biote, so cooler Biote zeigen das aktuelle Wetter. Tasmanische an 4, I'm sure. Unwetterwarnungen direkt auf Smartphone. So Unwetter schon an Sturm, so Warnung Rauer, so Rauer Storm, direkt quick de Phone Klichte. Regenradar, so ein Radar báistí. Für ganz Deutschland und German Umland und Livecams und Vorhersagevideos, so Camry Bio, August und Shin, Fishan, Lesh an Réimhásnéis. So tá galore an sin a gcuibh, tá sibh réile dul leis na ceisna an bhirm agus an sin brú send agus submit ag an deire. So má sibh go nair libh. Masúnú leúnach amór.